Jamaki mega turanyitanira ni undu wa mohoro makioka turana ndaya tore tukuhaririirie ndire wika turatithana na memereke na njira ya ciko etagwo Vivian Wagici njitagwo Francis Wairura. Makiria ma andu ngiri 3 ni meyumiritie thiini wa kiharo gia thukuru wa Muthingi kuria kaunti ya Kirinyaga kuria mathite na mbere no kurumakia mukira morigiti ni mubango uri uthite na mbere na gukorwo kurithitio ni mwandiki mukaru na niwe Masi Wajao akiaria kana akiruta ndumiriri yake. Mwandiki mukaru Masi Wajao ni uritie muingi gukorwo kihimbiria mubango wa SHA na niguo mathi na mbere no kurwo magiteithika kumana na mubango uyu wa thirikari. This was a collaborative effort between the Masi Wajao Foundation and the Mount Kenya Caucus, and the design of this activity was to bring government services to the grassroots, kuleta services za serikali mashinani. Ninafurahi ya kwamba tumeleta services zaidi ya 25 na services hizi zimetoka different departments. Tumekuwa na tumeshuhudia harusi leo ambayo ni customary marriage that was registered here by a couple from this region to comply with the current legal framework. We also have the Attorney General's office with succession issues on wills and land disputes. We have the Kenya University Placement for Colleges, where students desiring to go to colleges and universities had a chance to register. We have the Child Welfare Society and the Department of Children's Services, and they have had a chance to see and to apply for presidential bursaries. Families that have orphans and vulnerable children have had the services here. There has been a lot. We were also very delighted to receive donations from various entities, and we have donations of fruit trees and indigenous trees from the Department of Correctional Services. We are very delighted because the farmers will get to enjoy this. Na tulioshigie uhoro wigi ugima wa mwiri ni ati thirikari ya kaunti ya Murang'a ni withite na mbere na gukorwo wikite wega hari uhoro wigi gukinyiria muingi motungata ma ugima wa mwiri akiaria hindi ya gukungwira mwaka umwe kuma riria mambiriirie uhoro wigi teknology njeru yotambia wa okinya kana otambia wa motungata ma ugima wa mwiri. Governor wa kaunti no Irungu Kang'ata ongerire na kuga ati kuma mambiriirie mubango uyu uhoro wigi muhatikano thina mathibitari nyonyihite na gikiro kinene. Happy to be here today at Kaboi Primary School, where we are having a medical camp. This is not the first time that we are having a medical camp in Murang'a. We have been in Murang'a probably 2 years ago, and this is the second time that we are coming. We are happy to see a very big crowd today, and as Governor has said, while our target is to see 3,000 patients, I'm pleased to say that we have actually seen more than 3,000 patients today, and we are hoping that we can still continue to see more patients as we go along. Telemedicine was started by the county about 1 year ago, and we have about 35 medical facilities that offer the service, but the hub is situated here at Muriranja. Muriranja is a hospital that was on its way to closure because of patients failing to come and seek services. They are complaining of negligence. But since telemedicine came, we have seen an upsurge of demand of services there, because apart from the telemedicine services, they also render other consultations within the medical facility. But telemedicine, the idea was we connect internet in our rural facilities. Patients don't have to come and seek advanced medical consultation in our level 5, which is we only have one in Murang'a town. So people would come all the way from Gatanga, Kangima, Madioya, Kegumo to seek such specialized services in Murang'a level 5. They pay fare, they waste a whole day, so and they have to pay consultations in Murang'a. So it has reduced the huge queues at our clinics in Murang'a level 5 and ensured a higher life expectancy. Na tulio kirimaine riu tuhimbirie kana twambie kurora ciigi ohoro wigie uteti.
Minister wa maundu megie ukinyanĩria na niwe William Kabogo riu ni athiĩte na mbere na gũkũra gĩũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na niwe Rigathi Gachagua akiuga atĩ akoretwo agĩthoga tabarĩra cia thirikari. Kabogo ongereire na kuuga atĩ gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ kĩgunĩkĩte hanene na tabarĩra cia thirikari ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa mũtongoria wa bũrũri na niwe Daktari William Samoei Ruto. Lazima tushikamane na tushikane kama watu wa hapa nyumbani ambao tunajiita watu wa mlima. Sisi wale kutoka Meru, kutoka Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Nyeri, sisi wote ni watu wa moja. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Tusitawanyishwe hapa kwa mipaka, sijui lugha, sijui nini. Tukatawanyika, tushindwe kuangalia na kupima serikali kwa miradi yake. Ombi langu hivi leo kwa watu wa Kirinyaga, ombi langu hivi leo kwa watu wetu wa hapa mlima, tushikane, tuzungumze lugha moja. Nilikuwa nasema mama amekuja kwa ofisi, akaniambia amefungiwa nyumba. Akasema amefungiwa nyumba ati 7,000. Sasa nikamuuliza mama, wewe unajua kuna nyumba za Ruto za shilingi 4,000? Akasema haamini. Nikapigia Hinga PS, nikamwambia niko na ngilimbao, nataka kulipia huyu mama deposit. Saa hii mama ako kwa hiyo nyumba, iko jam na iko highway. Mheshimiwa Ruto anataka kuweka expressway kama ile ya Nairobi. Na nyinyi mnasema namna gani? Mnasemaje nyinyi? Na huko ndani mnasema nini? Hapo iko mtu hapa giza tupu anakuja kutuambia ati atabomoa manyumba wakichukua serikali. Wangapi wanatafuta job? Sasa serikali ya Ruto na wamilioni ni ngapi naweza patia wewe job? Kama ni ya Ruto nionyesha kwa mfano. Na tuhiuke ginyagia kule mwena uria wa gĩcũa-inĩ, gavana wa kaunti ya Mombasa na niwe Abdul Swamad Sharif Nassir ni athiĩte na mbere na gũkorwo agĩikia mũhwa na kũiga atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa mũingĩ wa mwena wa gĩcũa-inĩ ona guokorwo gĩkuruhanio harĩ tabarĩra cia thirikari. Akĩaria thutha wa gũkorwo makĩrĩ na mũcemanio na minista ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri na niwe Kipchumba Murkomen o ũndũ ũmwe na minista angĩ Ali Hassan Joho gatagatĩ ga atongoria gĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, oigĩte atĩ nĩ mabatio nao gũkorwo marĩ metha-inĩ harĩa maũndũ ma gĩthirikari marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩarĩrĩrio. Mkutano wa leo ulikuwa ni mkutano ambao kwamba ulikuwa umeandaliwa na wabunge wa Pwani Coast Parliamentary Group kupitia kwa Waziri Hassan Ali Joho, na hii itakuwa ni mwanzo wa kuweza kuonana na wizara nyingi tofauti kuhusiana na mambo yenye kuhusiana na wapwani kwa jumla. Katika lile ambalo kwamba lilozungumzwa kuna mambo mengi kuhusiana na mambo ya usalama, mambo ya vita dhidi ya madawa kulevya. Kuna yale ambayo kwamba tunaweza kuyazungumza hapa, kuna yale ambayo kwamba si ya kuzungumzwa hadharani, lakini la muhimu zaidi ambalo nataka kuweka msisitizo nalo ni kuhusiana na mambo ya kuregister watu wetu wawe na identity cards. Ni jambo ambalo kwamba najua kuna wengine linawatia tumbo joto ya kwa mwishowe watu wetu watakuwa ni wenye kuhesabika. Kwa muda mrefu sana watu walikuwa wameumia sheria ya upande wa Pwani na upande nyingine kama Northeastern na border counties zilikuwa zinaumia kwa sababu ya sheria ambayo kwamba ilikuwa si sawa na wengine. Sasa tunaona kwa tunajaa mitaani, tunajaa katika barabara, lakini kujaa kwetu halijazi kapu la kura wala kapu la maendeleo ikiwa hatuwezi kuhesabika. Kwa hivyo katika jambo ambalo kwamba mimi mwenyewe binafsi kwa niaba ya Mombasa ni kuhusiana na hilo jambo la identity cards. Mwaka jana tulifanya mpango, I think ilikuwa ni around October, tukafanya mass registration. Tuliweza kupata watu takriban 9,000.
Na thutha wa kwamukira riboti yo kuma gicwaini turamba gwikiriro hanini ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mwangaza wa Neno FM, station ya radio ire kurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku, na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Tabarĩra ya kũrimũtha ĩkoretwo ĩgũkinyĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa kana thaa 4 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho. Rĩu yũkĩte na nditi nene mũno makĩria. Rĩu tabarĩra ya kũrimũtha ũgĩterevwo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithĩra KW. Kama marĩ hamwe na Women Rep Susan Wangoro atũthiĩte wega aste. Ĩrĩgũkinyagira kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho. Rĩu ĩrĩ na mwarahũko wa magegania, mathaa merĩ ma rwĩmbo tu, mwago ũtangĩtigĩka. Gwĩceka tabarĩra ĩkoretwo ĩgũkinyĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa kana thaa 10 kinyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Rĩu ĩrĩgũkinyagĩra kwambĩrĩria thaa 9 kinyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Dereva waku no ũrĩa the one and only MC Kĩheji wa Gĩtawa. Tabarĩra nĩ kwenda gwĩceka #mushane much great lovely good listening. Na mũtukania nĩ the lady DJ Salvi. Ĩno rĩu nĩ mwaki. Ona korwo ruo rũrarerwo nene, ona korwo matio marare maingĩ, ndũnareka ngoro yakwe thinĩkane.
against you shall prosper. Thaburi 122 nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire atĩrĩ nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagĩra na ithuĩ Kĩheo TV tũgĩkũrehera igongona rĩa kiumia kuma kanitha-inĩ wa Jesus Wina Ministry Roysambu Nairobi, nyĩmbo cia kũgoca Ngai, mahoya. Tunaomba upako wako na neema yako mahali hapa Bwana Yesu mwana wa Mungu. Tunakuja kinyume na kila kazi ya shetani, kiugo kĩa Ngai na utungata wa Roho Mutheru. Wacha nikuambie, hapa kuna agano. There is a covenant here. There is a covenant here. There is a covenant here. Na nimesema leo, yule yote ameingia leo, yule ameingia mwaka huu. Mwaka huu kuna utukufu mpya, kuna nguvu mpya, kuna upako mpya. Nĩ o kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ o haha ceceni-inĩ ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Come on now. The Bible says that no weapon formed or fashioned against you shall prosper. If this is your confidence, I want you to dance like you never danced before. Ino nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nam, karibu ni twacokereria harĩ ikereka rĩa kerĩ na rĩa muthia. Arĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka mũthingi wa gĩthomo kũrĩ ciana cia thukuru cia natharĩ, rĩu mũingĩ wa mwena wa Kuria nĩ ũthiĩte na mbere na gũkorwo wambĩkĩte tabarĩra cia gũthondeka irathi cia natharĩ. Kũringana na ikaria ya maroiga atĩ rĩrĩa mũthingi wa ciana ici wathũka, ũũ nĩ kuga atĩ ciana ici ũguo ona ingĩkambata thĩinĩ wa irathi iria ingĩ itigakorwo irĩ na mathomo marĩa magĩrĩire. Oho ikaria mathiĩte na mbere na gũkorwo makiuga atĩ irathi nyingĩ cia thukuru cia natharĩ itirĩ na mĩthingi ĩrĩa ĩbatiĩ. Tulikuwa na watoto wengi darasani moja, na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Sisi kama walimu wa BM Kugitura, wanakijiji wote wa Kugitura, tunafurahia sana kwa darasa ambalo wametupatia, maana sasa watoto wetu wanafurahia, watakaa sehemu nzuri, mazingira mazuri. Ilikuwa ni changamoto kama sisi walimu kufunza, kiingia darasani vumbi, watoto wakija ni vumbi. Tunashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, lakini tumeshukuru kwa sababu ametujelea kutupa darasa ambalo tunafurahia. Sasa darasa hili kama tunavyoambiwa ni kwamba msingi huo ndo unajenga uimara wa nyumba, na katika elimu ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi na mtoto. Sasa katika jamii hizo tunazoambiwa kwamba tunahitaji kujikwamua kielimu, tupate mawakili, madaktari, walimu, haiwezekani tukaipata pasipokuwa na msingi bora wa elimu kama ECD. Na takwimu mtakavyoziona zinaonesha kwamba kwa sasa Migori County kuna dropout ya 16%. Vijana wanaacha shule, wanaenda kuendesha bodaboda, wasichana wanatahiriwa, wanaolewa. Hii ni kwa sababu ya miundombinu mibovu ambayo ipo katika mashule yetu. Na tukiweka miundombinu bora mizuri, tutaweza kuwa retain wale watoto, wapende elimu, wakae shuleni na waweza kuhitimisha.
Na tukimulika ciĩgiĩ spoti nĩ atĩ timu ya Senegal nĩyo ĩrakorirwo ĩkĩhotana harĩ mbĩtĩka cia mũbira wa AFCON kũrĩa ĩrathire na mbere na gũkorwo ĩgĩtorĩte timu ya Morocco. Akenya matitigĩtwo na thutha kũrĩa no mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩnyitana na timu ya Senegal harĩ gũkũngũĩra ũhotani ũyũ. Na riboti ĩgiĩ mbĩtĩka cia AFCON nĩyo akorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo ka mohoro marĩa tuma namo. Nĩ ngatho cia mwanya kũrĩ timu yothe ĩrĩa yakorwo ĩkĩharĩrĩria mohoro mana gũkorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Juma Wika tuma na memereke na njĩra ya ciĩko ĩtagwo Vivian Wangeci, njĩtagwo Francis Wairura, tũgakwendithĩria mũthenya wĩna umithio. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV.